Brate, zovu me, razumeš, ono, predsjednik, pa... Ne. Baka prase, pa predsjednik, pa ovaj bata što me zove, razumeš? Predsjednik je sledeći koji će me zove i kaže, bako, mogli bismo da radimo neki posao. Ja mu kažem, go sam predsjedniče, polako, nisam na raspolaganju za svakoga, mogu da ti dam posao, dobro ćeš pljeske. Šalim se! Veliki pozdrav za predsjednika Republike Srbije. Ako hoće da snimimo Bakana Finjaka, da se vozimo i da pevamo, recimo, Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas. Brate, kakav bi klip bio da, brate, snimam klip sa Vučićem da pevamo Bože pravde. I ono, veseli se srpski rode, do slobode, brate. Pa daj sad da pozovem predsjednika. Predsjedniče, poštovanje, čestitam vam na kandidaturi i želeo bi da zakažem, najjači sam, ja šta pričam, NPC, eto šta pričaju, brate. SNS Botaro, nisam još. Za prave pare ću postati, šalim se, ljudi, znate da mene politika ne interesuje, ali, veliko ali, ovim putem bih želeo da najavim svoju kandidaturu za sledeće izbore. Čekaj da vidimo kada je kandidatura sledeća. Stani ovako. Kandidatura Srbija. Ne, izbori Srbija 2020, kada, brate? 2022. Ne, to je prošlo. Kada su sledeći izbori, jel znate? 2024. Ne, seri, pa to je skoro. Sledeće godine se kandidujem. Buraz! Ludilo. 2026. Pa ja ću propadnem do tad, buraz. Parlamentarni izbori postoje 2024. Izvesi parlamentarni. Mogu bih da uđem u parlament. Glej. Parlamentarni izbori 2024. Bez obzira što je vlada u tehničkom mandatu od 15. februara, bez obzira što su izborili šta vreme, redovni lokalni i pokrajinski izbori 2024. To je to, tu se kandidujemo. Brate, koje bi ludilo bilo da ja vodim. Čekaj, je stvarno 2026. tek? Tek ću 2026. moći da budem predsjednik. Jaj, brate, jel moguće? Tek za 3 godine, pa ja ću propadnem do tad. Imam, ljudi, razrađenu kandidaturu, slušajte ovo. Slušajte kandidaturu, razradio sam je, kako zove, kad su bili ovi izbori sad, hteo sam da se kandidujem, ali sad ćete da čujete. Par ideja koje sam imao. Čekaj, stani. Dokumentarac, Mitrović, Anja Bla, 24 sata. Kandidatura, slušajte ovo. Gledajte, tek sam ceo napisao i plan kandidature. Slušajte ovo. Ovako. Ja ću postaviti svoje ministre. Znači, moji ministri će biti ovako. Delić, ministar za sport i nazdravlje. Čoda, ministar prosvete, promoviše 10 godina u školi, jel tako? Panjković, ministar LGBTQ plus populacije. Dačmen, ministar za nacionalne manjine, cigane, obilazi, kako se zove, jel te, ove njihove ustanove gde obitavaju. Čekaj da vidimo da li imamo... Da, Panjković ima ovako, znači sve sam razradio klipove, slušajte dalje, imam različene klipove. Znači, Delić na terenu i u teretani maltretira sportiste, ministar za sport i nazdravlje. Čoda promoviše 10 godina u školi i Panjković na pijaci kupuje povrće u obliku kurca i posećuje seks shopove sa drugarom. To je buraz ono, goated content.
Mislim da bih uzeo, pa ja mislim, brate, jedno 40% glasova. Mislim da bi se predsjednik tresao ovako da uđem u to. Šalim se, predsjedniče, ja trolujem, ne brinite, ja šta pričam, to je za YouTube trolovanje. Dačven ministar za cigane obilazi cigane na Karaburmi. Mislim, ne mora baš na Karaburmi, može ono bilo gdje da ih obilazi. Imamo od Valjotku ministar za Bitcoin. Onda ovako, imamo šta ću ja kao predsjednik da uradim. Evo ovako, sad ću vam reći par stvari koje bih ja odradio kao predsjednik, da postanem predsjednik ja, Baka Prase, šta bih ja uradio kao predsjednik. Znači ja vama ovo obećavam. Ako me izaberete kao vašeg predsjednika, ako me izaberete kao predsjednika Republike Srbije, ovo vam obećavam da ću ispuniti. Selo na vodi. Znači, to je ideja da odemo u neko selo i da se premaskiramo u Arape i da investiramo i da napravimo neke ove ovako velike, kao što je Kula, Beograd i Beograd na vodi, da mi to dignemo u nekom selu, brate. Da dignemo neke ono brvnare, brate, iz nekog potoka, buraz, i da bude selo na vodi. A svi kao premaskirani u Arape, tebra kao investitori. Dalje imamo ukidanje probne vozačke. Znači, slušajte, ako me izaberete za vašeg predsjednika, ukinut ću probne dozvole, zato što je probna dozvola nešto najgluplje što postoji na svetu. Jer, brate, najbezbednije mi je da vozim uveče kad nema gužve. Kad je gužva u Beogradu, a ja probni vozač ne umem da ubacim u ler, brate, i gasi mi se auto i onda mi trube ove mazge od pozadi, brate, ugasit će mi se auto ponovo, neću umeti da ga upalim. Na uzbrdici neću moći da krenem. Ukidanje probne vozačke dozvole, odmah dobiješ dozvolu, možeš u 500 konja da se ubiješ u zid. Znači, to vam, pa ovo su moje obećanja. Znači, ovo su moje obećanja. Sad vi odlučite da ćete da glasate za mene. Čekaj da bacim story. Čekaj da vam pročitam pa ću da bacim story. Da, ovo nije dobro. Napravit ću metro Beograd, Amerika. Da možete vozom da dođete. To je moje obećanje. Da li ću ja da slažem ili ne, to vas ne interesuje. Ja vama obećavam da ćemo imati metro koji će da vozi od Beograda do Njujorka. Ispod vode, ispod okeana će da prolazi voz i da stigne pravo u Ameriku. Obećavam. To je moje obećanje, buraz. Tebra. Dalje. Čekaj da bacim story. Čekajte, hoću da bacim story pa da vam nastavim da vam pričam moju kandidaturu. Brate, kako bi to bili moćni izbori? Buraz, napravio bih show. Uzeo bih 40% glasova. Dovoljno da me ne ubiju. Ludilo. Čekajte da bacim ja story pa da možemo nastaviti da vam čitam šta se planira. I šta su moje... I pazite, ja sve što vam obećam, ja ću to da ispunim. Važi, buraz. Čekaj se namislim, budem lep. Malo sam neprijatan. Buraz, ne mogu da ispadnem lepo. Ljudi, jer sam poružno ili je do mene? Jer sam poružno ili kao ne mogu da ispadnem dobro na slici? Stanite sekund. Ma lep sam, reko lutka, šta vam je? Ne, neko piše da sam poružnao, retardi. Ja poružnao! A jeste se pogledali nekad u ogledalo, majmuni, ono? Mogu zamislim na što vi ličite ako mene vređate. Nova majica, novi Max Win. Bam, 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 bam. Elem! Da nastavimo kandidaturu. Da čujete vi o čemu se radi, da je malo sredim ovo svetlo, ubi me u pojam.
Dalje. E sad, ovo je saradnja koju sam planirao, ali izbio rat. Bila mi ideja da napravim kampanju koja će se zvati Ide gas. To je saradnja između Rusije i Srbije i u toj kampanji saradnja sa Putinom, znači smanjio bih cenu goriva. Znači, sad je gorivo $1.000.000.000, ja bih ga smanjio, zato što to je moje obećanje. E sad, da li vi meni verujete ili ne, opet kažem, šta da vam radim. Ali, smanjujemo cenu goriva. Kampanja Ide gas. Napravit ćemo, pazite sad ovo, napravit ćemo rezervat umjesto zoo vrta na teritoriji Beograda na vodi. Znači ovdje će da budu divlje životinje, prolazit će tigrovi, prolazit će slonovi, žirafe ima da kljucaju onako, ima, brate, lavovi da bleje na kamenju, ima da love gazele. Znači, ceo Beograd na vodi ću da sravnim i da stavim životinje da imaju svoju divljinu, velike zidove ću da postavim da ne mogu da preskoče, da nas pojedu i ubiju. I, brate, i ovdje će bude sve, ovdje ovako, neće biti zgrada da ja živim, morat ću ja da se odselim. Ali majmuni će ovdje da beru kokose i da ih jedu. Znači, prelepo. Dalje. Ovo dalje neću da čitam zašto mogu stvarno me uhapsiti zbog ovo što sam imao ideje. Spajam Srbiju i Crnu Goru. E sad, ko me osuđuje zbog toga, razumem, ali brate, mi smo braća, ja verujem u to i to će biti moja ideja za svetliju budućnost. Glasajte 69. Zaokružite 69. Ali neće se zvati Srbija i Crna Gora, nego Srbija... Ne. Moram svi svim ime. Da svi budu srećni. I Crnogorci i Srbi da budu srećni, ali... kako bi to mogo da nazovem? Crna Gora. Ne. Gora Srpska. Smislit ću, još radim na Crna Srbija, au, brate, pa ocrnio, brate, narod, pa jebote, ono, nešto tako. Šta ti se smeješ? Oformljena Jugoslavija. Vraćamo Jugoslaviju na Balkan, znači, to je ono što ja vama obećavam. Zaokružite 69. Bravo! Bravo, bre, baka, bravo, bre! Mi su svi braća, jedan narod, ljubav, bre, ajmo! I valuta će da bude ler. Šta ja sam lupio, nemam pojma šta će bude valuta. Smislit ćemo šta će da bude valuta. Ali glasajte, 69 zaokružite. Ajmo! Anja, imam tvoj glas. Dalje. Kosovo je već deo Srbije i ne treba da ga spojimo Srbiji. Jel' tako? Reši, bre. Bravo, bre, baka, bravo, predsjedniče, bravo, 69, zaokružite svi u vaše sveske, zaokružite 69, bravo. Kosovo je srce Srbije. Ajmo, bravo predsjedniče. Ajmo. Izvinite, komšija, glasajte za baku. Ja mislim će komšija namjerno da glasa za nekog drugog. I još jedna stvar, bitna stvar za sve ljude, smanjujemo cenu registracije. Ajmo, 69, svi zaokružite 69. Ajmo si 69 zaokružite. Tako da,
vidimo se za 3 godine na, kako se zove, glasanju, a do tada